بر پدرت نالد. من احوال زنی خوبه در تاجیکستان دیده استم، بیچاره گودکاش گشنه تشنه اروبا کشیده میگرده. بخیزیم رویم رنگ قرقیزستان دامی یه شب ایجاش گیریم قطعی همون چاپلوساش نست و نابودش کنیم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. اکا میشه دودار میشه همتون ده سلام میگم. امیدوارم که خوب باشه، خوشبخت باشه. لیکی اوخی خیلی همی چاپلوس شون بگیم با قرشون میکنم. خیلی بشینین آیا طرف یا برمی اوخی ایمان وجدانی پاکتون یا درک نگاه کنین راست شب بگین التماس امی اکاین دودارین بچه‌ین برادرین در مسکوه در غریبیه اومده میگه ما 7-8 ماه بار تاجیکستان میرم. چی با گپی دروغ میگی؟ چی پشتی همه اومالی میگیری؟ همه را خور کده گم اومالی. روز شب بگو که ندارم. خالتای او 300 سومونای. یا 130 سومه شوی روز پگه بگو. ایمی کم بغلی اومدم بگو. چی با آخه دروغ میگوی؟ اینا من در مهاجرت ما کار میکنم. من با پدر مادر ما پلیس وید روی میکنم، لی پرادکت روی میکنم. با هر وقت زنگ زنم پدر مادری ما یخ کدگی 60 چند 70 ده پدرم در تا 45 تگه بسیاری را. چی با دروغ میگی؟ شما هر دفعه میکنی فهمیدی؟ تا اگر زن خوب میشی. اوخی برای درامی خوش کن بیس یمینو خط نه بیس مایده جا شما کو عجیب گپ میزنی. زنی تاجیک هم مهاجر میکنه میروه در روسیه بعد میبره میگوی که تو گپ نزن، تو حق نداری گپ بگن که تو زنی خوب بشتی. آوازش خطی صحبت داره. برآمده گفته است که در تاجیکستان جای کار نیست. اوخی الله لعنت کنه همون امامعلی را که ممبر کارخانه در تاجیکستان باز کنه که نمی زنای تاجیکی که نیایم بیرون از تاجیکستان بروند در تاجیکستان کار فعالیت زندگی کنن کار باشه. در تاجیکستان همین بلاگرای تاجیک ویدیو کردن زنای تاجیک در نیمیره رفتن اگه بخشش تنفروشی دارن قبول شو میگه برای چه میکاره کردستی؟ ای برادر میگم من فرزندوم چه خیلی بخورونم. اوخی در تاجیکستان معمولا همین کار نیست. تو میبرای تو میگوی سطر عورت میگوی. اوخی در تاجیکستان زنی حجاب زنی مسلمان از سرش کشیدن گرفتن. چندی بار زنی مسلمان قریب از پشت حجابش تجاوز کنن. تو میبرای عورت میگی؟ زنی هر یک تاجیک و تاجیکستانی با حجاب بس مگه زنم؟ زنی هر یک تاجیک و تاجیکستانی با حجاب صورت گرفتن نمیتونه. و تو میبرای میگوی عورت کو بیاد مسئله گپ زنه؟ همین ابر اون چی نگیره. یک زن بیچاره خست مجبور شد در اومد در همین برنامه صحبت کرد. مرگ ما و شمایی که جوانای تاجیکی که زنی تاجیک میبرای گپ میزنه و شما بناموسو باره بیرون از تاجیکستان گشته این سرتون خم با میگه همه خوب میبود مگر زنی تاجیک مهاجر میشی؟ همه خوب میبود زنی تاجیک در غریبی میرفت در همین خنکی کار میکرد. یک بار بیا در این مسئله گپ زنیم. شما چی گفت استه؟ عورت میگه قبول برادر گپت ایروی میلیون قبول. همین زنی تاجیک در روسیه میره در نزد مردم مجبور پولشکی و دیگر که میکنه در این مسئله عورت نمیگه و وقت برآمد ایناموسی خودش دفاع کرد عورت میگه. بیا التماس برادرو کم تک بیا خودت گپ زن. زنی تاجیک نمونم گپ زنم. ها بچه چوکاد استین خیلی هم قمیگون خیلی بیا گپ زنم هم قمیگون گپ نزنم یا گپای گپ نزنم التماس بگیر کنه. ای بچه اگر یا ما خفه نمیشیم شما زیق شما هم زیق نشین. اینو ایمان ایتنشان دور شد. این وقتی که میگه که ای تو برهی تو زنی خوب میشی در تاجیکستان بر پدرت نالد. من احوال زنی خوبه در تاجیکستان دیده استم، بیچاره گودکاش گشنه تشنه اروبا کشیده میگرده. این روز تو کجا بای من کده استی موژیک؟ تو اپا خواهرت چه خیلی که مرا زنی به راه گفته سی و زنی با منه میشدم من در تاجیکستان میشدم. انمی زن خواهر و مادری تو زنای بدن فهمیدی؟ اوچه تو را تربیه نکرده فهمیدی؟ خدا ترسی ایگام چیز تو را نگفته که کسی را نمیدونی گپی بعد نگو فهمیدی؟ من مستی من اینجا نبرومده گپ نزدستم. صدقه انسانگری تونکنه ایمان ایتانه شما گریخته فهمیدین؟ ای چاپلوسا بیسا برومده اینجا وایمه نکنی. در امان الله باشین. اکای محمدیقبال سلام بر شما هم. شما زیغ نشه ما خاق تاجیک همه با شما هم.
Оли ида 200,000 одуна пайдо мекунад. Раҳмонов қати ятимов коре кардан фикр кардан ки канали мана бастан ягон проблема ша. Ман дар тамоми каналҳо медурам гап мезанам рӯи Раҳмонов қати ятимов тамоми оилаш ай ӯ бадтар шармандатар мешавад. Раҳмонов осонтарш меғалтид гида як ҷо гап мезадам осонаш меғалтид. Ана ки ҳозир тамоми каналҳои ютуб ай Муҳаммадиқболанд медурад ҳар каналаш суҳбат мекунад рӯи Раҳмонов сиёҳтар мешавад қати ятимов қати алулака булулака хиштаксайтанура. Шумо зиқ нашен, Аллоҳ бо мост, мо бо шумоем. Анами модаро, зано, хоҳаро асоби на тарафи шумоянд. Рӯзе мешавад ки ами занако кӯчада мебироянд и чоплусои амихе ҷиқида рафтан мегиранд. Зиқ нашавед, Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон. барномаатона бисёр кунен ки мо гап занем ҳама каса. Занако хоҳаро бисёре нами муҳоҷири дардод мекашен. Буроен гап занед, гап зани қатъиян амалиро намешава. Ами ҳама халқ мо бояд бихезем, равем ранги Қирғизистон, дами як шам айҷош гирем, қатъиян чоплусош несту нобудш кунем. Худо бизана ёра, худо нигаҳбони ака фаҳмиде хоҳар ки ҳукумат дар дасти Ятимов будааст. Ятимов ултиматум монд, шабакаи ислоҳ рӯз шид. Барои чӣ? Як рӯз Ятимовро таҳдид кардам, 2 та 3 та барнома ба зидди Ятимов шид. И дигар суратҳои Голливуд, намедонам ҳар чизе ки тонистан фермаи ҷавоб ба зидди ман навиштан. Яъне ки фаҳмиде ки давлат дар дасти амниятае. Рустам Озода ҳама чингирӣ карда пеши Ятимов. Маргам таи давлатдор ки раиси амният шуморо идора кунад. Бабре русту сиёҳонасито. Эмомалӣ тамом кардага, Эмомалӣ тамом шудага. Гуфти хитон ки дар гиҷои ами арақа зада ин ами мо занои баномус, мо меҳнати ба дастмон, меҳнати ҳалол қати нон мехӯрем, мо я занои бераҳа мегам. Ана 50-60 доллар арақ коньяк зада ховай, рулитиш дар дасти унаму қанчиқои духтарошай, астағфируллоҳ бахшиш, қати унаму наркоманои бачаошай, авлодошай. Бахшиш напрс, рост гуфтайсай, рост гуфтайсай. Чо бахшиш напрси? Гапи ҳақа гуфти бахшиш напрс хоҳарам. Албатта мардагоре баъзе хоҳаро занои дорам ба худо қасам ай ҳазор хел марди тарсидагӣ талхакаф беҳтаранд. Шумо номуси ҳамин миллате, барои шумо омодаи тамоми чизи миллат бояд бошад. Шумо агар нахезе ҳамин баъзе мардакои таркагира агар бедор накунед, ва хел мардакш бедор нашид. Чикоршон кунед дига ёра? Иншаллоҳ мешава, иншаллоҳ ами занако қати гуда кампир мусфед меброем. Ирам як шавда яъни ма кадан дар курай, чоплусоша ами ранги худаш кашол кадан дар курай ягон ҷуда. Худои ноя гира. Худо нигаҳбон кун.